Should leave the signal left to flag. We do suggest that you keep a signal fastened throughout the flight. The cabin pressure is carefully controlled. In the unlikely event of a loss of cabin pressure, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Remain seated and pull the mask sharply down to start the flow of oxygen. Place the mask firmly over both your nose and mouth and continue to breathe normally while securing the elastic strap around your head. Please put your own mask on first before assisting children and other passengers. If required, there is a life jacket located under your seat. When instructed to do so by the crew, remove the container and place it over your head. Fasten the tapes tightly around your waist. Once you're outside the aircraft, pull down on the red text and place the life jacket. If the life jacket fails to inflate, you'll need stopping up, laying the main inflation tube or whistle and light are provided for attracting attention. If possible, please assist children and fellow passengers. These and other safety features of our aircraft are fully explained in the safety information card, which is found in the seat pocket in front of you. Please read it carefully and kindly return it to storage for the next passenger's use. And after preparation for takeoff, please ensure that your seatbelt is securely fastened, your seat back is in the full upright position and tray tables folded away. Place helmets down and open all window blinds. We remind you that the first row and exit rows must be clear of all hand luggage. Ladies and gentlemen, thank you for your attention and wish you a pleasant flight. Attention cabin crew, please prepare the cabin for departure. Thank you. ومسكينك اللي ودلك السهوية مسبحي كترحيلي رجوا واد دقالما أدبنا وعمي مسبحي دقانك حمدا وقو داي شعبك هرقيسا يا تاغيري سياسة هان عقلي هان مسكح هان بنرقيسا دحديد واد كاد شعبك أو الراعي وكحناخ جردل دل ديك بان حنقاعي ديك بان ميل والبا يغا فران حنيها لا يقراعي. Sorry, just stop and switch off for the takeoff, please. ماشي لاقي حال مرين لها حبس جرديل عيرس طابعين dalkayga naga tarxiilay wada Hargaysa magaalada aan ugu jeclaa Soomaaliya دميga aan galay Soomaali weyn baan eraygaas bas Soomaali weyn waa jecel ana xorowday waa ka xumahay dhaqan xumada musabixi soo kordhiyay oo dalka hooyo la iska tarxiilo shacabka waa jecelahay روقوي reer Hargaysa Isaaq oo ma naqaya dhamaantiin Saad Muuse habar Yoonis إذا قال عرب كل قضاء ما نقيا ولا ليال وايدين شعلها هاي شعب كوز شعلي هاي تاسوان سوقناي وانا عضيناي رد أيها اسكو كان درها هي اسكو كان دلها هي ويلكي يجيبها إلى الصعداء ولا يكون مفكر عن الرجال هنا نجيله لكن إن شاء الله Once again, ladies and gentlemen, the take off, please make use of the green light should you require to. سيدا مسبح يدرباحي هنا تشردلي إن ويلك مسبح دالي ودرباحه ونا تشردلي مدوني ناو إن شاء الله أنا حساب طمينا هنا القيسة وايدين شعلها هاي مقالة واد شعلها هاي والدين ما نغيا دمان قيباك لدون القيسة وضياش علماء الدينك حنسب دوني وقوم نغيا walaalkay Culdoon iyo tiimkiisii dhalinyarada airportka qaybaha amniga
waxaan cambaaraynayaa dadka cubdadu ay dishay sida musabbixi oo si xun ii jir dilay dhiigan xuqaacay qooraha laga garaacay madaxa khadiirta ay cadeeyeen meel walba ay bararsan tahay qoort taasaan cambaaraynayaa dalkaygiina uu iga tarxiilay waa dagaalka haweenka ayuu dagaalamay sida haweenka u dagaalamay si raga uma dareerin dalkaygu uga masaafirinayo Hargeysa waxaan rajaynayaa insha allah musabbixiyow inaad kursi ku raaxaysan taa ku bishaarayso dhulkaan anaa iskale waa dhulkayga hooyo rag Tigree ah iyo Uraago Soomaaliga bartay inay ugu jir dilaan magaalada Hargeysa oo aan jeclahay oo dalkaygii ah amxaaro inay saradha dheer ka dhisatay ku raaxaysanayso anigana laga tarxiilay waa dhaqan xumo thank you dhammaan taageerayaalka shanta caalamka shanta qaarada adduunka meel kasta joogtaan I'm free Allah bless you wadin jeclahay ilaahay idin barakeeyo guulaysta waa Hargeysa waa dhulkaaga hooyo lagama xigo meeshaan dawlad gaba jirto waa kacday حق بشعب كالوايستا جرديل عبس قلين كبير ظلمي شبه هدير باهي ستمش شبه هدير وانا ككعين ان شاء الله Hargeysa nabadey wadin jeclahay reer Hargeysa guuleysta I love you and I will come back in sha Allah and aad bana wax mahay musabbixi oo ka masayray miskiinka alle oo uga guuleystay Someone is the bicycle detected. Covering with all damages holding activity criminal offense. Your mobile can go return on the possible signs with and continue operating your mobile device. Should you experience that your mobile device is heating up, please switch it off immediately and inform one of the cabin crew members. Recharging your mobile device on board is strictly forbidden.